Pri kraju je realizacija projekta jačanje konkurentnosti proizvođača vina iz Šumadije Impulse Wine, koju u posljednjih 1,5 dana sprovodi Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja sa partnerima gradom Kragujevcem, opštinom Topola, udruženjem proizvođača vina sa oznakom geografskog porekla Šumadija i Centrom vinske kulture WineQ. Projekat finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju SDC kroz RRDS program podrške ruralnom i regionalnom razvoju u Republici Srbiji, koji sprovodi konzorcijum partnera NIRAS Poljska, Ruralni forum Poljske i Partner Solutions. Ovaj projekat koji smo radili sa regionalnom razvojnom agencijom iz Kragujevca i uz podršku švajcarske vlade je po mom utisku vrlo pozitivan. Znači, efekti su apsolutno prevazišli naša očekivanja. Obzirom da je to nije prvi, ali prvi projekat te veličine i tih obima sredstava, ja mogu da onako samo zadovoljno kažem da su utisci vrlo pozitivni, da smo dosta stvari pokrenuli, da se nešto zakotrljalo, da se malo podigla prašina i pokrenula priča ne samo kod nas u Šumadiji, nego i šire u Srbiji na temu mogućnosti da se angažuju sredstva iz raznih fondova koji nam stoje na raspolaganju, a koja do sada nisu bila korišćena. Osim toga, trebalo bi pomenuti da smo, zahvaljujući ovom projektu, opremili delom opreme jednog mladog vinara, kolegu iz Vinče, Arsenijevića. Radimo Wine Hub u Kragujevcu koji je u toku, privodi se kraju. Tako da, eto, bilo je dosta promotivnih aktivnosti koje su se odrazile na našu vidljivost, na naše prisustvo na tržištu domaćem, delimično i stranom. Tako da sve skupa jedno zanimljivo iskustvo, vredno iskustvo koje je tražilo malo truda, malo vremena, energije, nešto naravno i znanja. I eto, ja sam slobodan da pomenem razvojnu agenciju bez koje to sigurno ne bi bilo moguće i koja je dobar deo posla odradila, i to je tako jedan primjer pozitivne saradnje koji može da posluži kao uzor za druge kolege ili druge slične organizacije. Po ugledu na druge razvijene vinske regije u svetu, Udruženje vinara Šumadije je razvilo i realizovalo ideju o uspostavljanju nove vinske etikete koja bi bila zaštitni znak vinske regije Šumadija, šumadijska ružica. Dominantna sorta sa minimum 85% u ovom vinu, kako je definisano elaboratom o proizvodnji vina sa oznakom geografskog porekla Šumadija, koji je izrađen 2016. je Prokupac, autohtona domaća sorta koja do sada nije dovoljno korišćena u proizvodnji vina. Prokupac je sigurno naša tradicionalna autohtona sorta, bez dileme, koja ima veliki potencijal, koji nije još ni blizu pune realizacije. To je jednostavno jedna dobra sorta koja traži da se sa njom radi, koja traži da se u nju malo uloži, koja će verovatno vremenom to da vrati, i to je nešto što mi možemo da ponudimo svetu, što možemo da damo kao nešto karakteristično prepoznatljivo. To važi naravno i za neke druge autohtone sorte, ali je Prokupac sigurno sa najvećim potencijalom i on se širi u Srbiji. Ja znam kolege koje sada podižu ili koji vinograde sa Prokupcem ili kojima stiže Prokupac na rod, tako da i mi smo to kao vinarija prepoznali i imamo već vino od Prokupca. Sad Prokupac treba dalje nadograđivati u smislu raznih stilova vina koje on omogućava da se proizvedu. Raznih rozea, ružica, raznih kupaža sa možda internacionalnim sortama. Jednostavno, to je jedno neograničeno igralište gde može da se mnogo toga izvuče i gde može da se izrazi i enolog kao kreator nečega, ali i vinarija sa onim što ona može da ponudi, mislim na teroar koji je karakterističan i poseban za svaku pojedinačnu vinariju, odnosno regiju, i to je jednostavno nešto na čemu treba insistirati, što treba iskoristiti u budućnosti. 18. će biti tako jedna prosečna berba uz sve ove ograde koje sam pomenuo. Vina polako kreću na tržište iz 18. godine, naravno bela, rozeji, crvena će nešto kasnije, ali kažem, mi smo isto u Šumadiji imali dosta problema i dosta muke, ali opet s druge strane u ovakvim situacijama dođe do izražaja menadžment zalihama, dođe do izražaja kako ko rukovodi svojim proizvodima, da li je u stanju da to prevaziđe ili nije, jer ako se setimo 2014. koja je isto bila
problematična, kišna i loša berba, loša godina, onda ispadne da svake 4. godine praktično imamo neki problem uzrokovan vremenskim neprilikama, a onda se to odražava opet na celu priču, ne samo finansijski, ne samo u kalkulaciji, nego i u raspoloživosti vina. Tako da proizvodnja vina, osim one lepše strane koju ljudi su skloni da često vide, ima i onu drugu stranu medalje koja je teška, mukotrpna, naporna, rizična i finansijski zahtevna, ali je ujedno kreativna, izazovna, to je nešto čemu se treba posvetiti, što može da vrati sa mnogo lepih stvari, naravno ako se prevaziđu i apsolviraju ovakve nepogode koje su neizbežne. U planu je da se i vinogradarstvo u Šumadiji usmerava ka uzgajanju ove autohtone sorte grožđa, pa je stoga odlučeno da se kroz projekat Impulse Wine na 1 hektaru eksperimentalnog vinograda u okviru Kraljevske vinarije zasade i gaje 3 različita klona Prokupca. Na osnovu rezultata uzgoja ovih klonova došlo bi se do preporučenog klona koji daje najbolje rezultate u Šumadiji, te bi se preporučio za uzgoj svim proizvođačima vinove loze, a vinarije članice udruženja bi otkupljivale Prokupac za preradu i proizvodnju ružice u narednim godinama. Mi se nalazimo u posljednjoj fazi realizacije projekta Impulse Wine koji realizuje Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja iz Kragujevca zajedno sa udruženjem vinara, opštine Topola i gradom Kragujevcom i Centar za vinsku kulturu. Projekat finansira SDC. Projekat traje već nekih skoro 1,5 godina i mislim da smo za to vreme postigli jako ozbiljnu promenu u ovom sektoru. Mi smo projekat dizajnirali zajedno sa udruženjem vinara, znači nismo došli mi iz razvojne agencije pa rekli treba da uradite to i to, nego smo prilikom pripreme seli s njima i definisali ono što može da se uradi u relativno ograničenom vremenu sa opet relativno ograničenim sredstvima. U tom smislu projekat je bio podeljen na više nekih delova. Mi smo između ostalog ovdje uradili na eksperimentalni vinograd za nekoliko sorti Prokupca, u toku ispitivanje one sorte koja je najprimerenija našoj klimi i našem zemljištu sa idejom da se na taj način podstakne proizvodnja ove autohtone sorte, da bi pak na taj način promovisali onaj jedan rezultat prethodnog projekta koji se odnosi na proizvodnju šumadijske ružice. To je vino koje je proizvedeno zajednički od strane samog udruženja. Mi smo između ostalog našim vinarima nabavili najsavremeniju postojeću pogonsku laboratoriju koja se nalazi ovdje u Kraljevoj vinariji i zajednički se koristi od svih vinara, što je za njih, ja bih rekao, jako značajan resurs. Iza nas se nalazi deo Kraljeve vinarije, pretpostavljam, jedna od najznačajnijih vinarija u istoriji srpskog vinarstva, gde su koreni srpskog vinarstva. Mi smo rekonstruisali deo ovog objekta. Na taj način smo pokazali da je neophodno uložiti dodatna sredstva da bi cela vinarija bila rekonstruisana. To je sada višenamenski zajednički prostor za vinare, pošto nažalost značajan deo naših vinara nema svoje degustacione sale, ovo će da posluži velikom broju njih, a njih ima mislim 18 u udruženju, da koriste ovaj jedan istorijski objekat, da promovišu sopstvene proizvode. Tu je i prodavnica, njihova zajednička prodavnica udruženja, koja opet treba da im omogući da ogroman broj turista koji godišnje posjeti Topolu ima priliku i da se upozna i da proba i da kupi šumadijska vina. U Kragujevcu je u ovom trenutku u završnoj fazi izgradnja objekta na mestu kuće Ćure Jakšića. To će biti replika kuće u kojoj je naš poznati pesnik živeo i opet će to biti zajednički prostor naših vinara, ali i rakijaša. To je ovako jedinstven slučaj da u Srbiji 2 udruženja sarađuju, oni su se dogovorili i mi smo im pomogli zajedno sa gradom Kragujevcom koji je uložio značajna sredstva da se tu napravi objekat koji je opet višenamenski. Prizemni deo će biti galerijski, izložbeni prostor za sastanke, a donji deo će biti nešto što mi radno zovemo vinsko-rakijski hub, gde će opet biti zajednička prodavnica i mogućnost da se proba i kupi šumadijsko vino i šumadijska rakija. Imali smo veliki broj promotivnih događaja i ja mislim da smo uspeli da za ovo opet relativno kratko vreme još dodatno pozicioniramo šumadijsko vinogorje. Ono što je izuzetno značajno je da je u završnoj fazi izrada studije za vinarstvo koja će da omogući našoj državi da radi modifikaciju IPARD-a, evropskih sredstava za podršku ruralnom razvoju. Do sada naši vinari nisu mogli da pristupe ovim sredstvima. Mi smo pronašli zajedno sa donatorom
resurs da se plati izrada te studije i faktički kroz izradu studije će biti modifikovan program i na taj način će vinari cele Srbije moći da pristupe ovim sredstvima koji su izuzetno značajna i ja mislim da će veliki broj njih na taj način dodatno moći da unapredi sopstvenu proizvodnju i promociju.